I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Boston Gamer. Danas ćemo igrati Clash Royale. Kao što vidite, ja sam već počeo ovo da igram. Arena sam 2. Imam vamo neke slabe karte. Imam Knihta level 5. Health mu je 963, damage 109. Imam Warcry. Health joj je 1064, damage 145. Imam Giganta level 3. Health mu je 2420, damage 152. Imam Minionse, oni su slabi. Health im je 119, damage 53. Imam Prince, on je epic karta, ima healtha 1100, damage 245. Fireball, to svako dobije, on ima damage 393. Imam mini Peku, njemu je health 726, damage 393. I imam Bombera, health mu je 219, damage 175. Imam Arčere, health 166, damage 54. Solidna onako karta. Imam Gobline, malo sam zeznao. Imam Musketer, ne znam jesam dobro izgovorio. Health je 411, damage 121. Imam ove, oni su isto kao i ovi, sam što baci neka koplja. Imam ovu kuću, to je sada zanimljivo. Znači, ona je kao jedan tower, ispušta gobline. Ima health 770 i goblin su joj level 4. Imam vam skeletone, oni su skroz, znači ona slaba karta. 42 healtha, 42 damage. I vidite ovaj epic napitak. Znači 650 damage. Crown Tower damage 260. Znači prejak karta. I zadnji je Gigant Skeleton. 2000 healtha. 120 damage. I to je to. I u toga Gigant Skeletona je posebno to što kada umre ostavi bombu iza sebe. Znači to je pravi. I ne znam jesam li vam ovo rekao, ali ovo mi je sada jedna bačva i to možete bilo gdje da bacite tu bačvu i ispustit će se 3 vojnika goblina level 6. Pa hajde da počnemo da otvorimo free chest. 28 coins, nije loše. 3 minionsa, nije loše. Unclocked bomb tower. Vamo mi smo u nekom klanu Bosne, znači. Vamo ja postavljam ove bez veze neke. Samo da doniraju mi, ja. I kao što vidite, ovdje imamo chestove. Otvara mi se, znači, najbolji chest. Znači, treba još 18 sati. Otvorit ću ga zajedno sa vama sutra. I ovdje, kao što vidite, crown chest. Znači, kada pobjedimo, dobijamo 3 krune. Mi imamo 6 kruna, treba nam 10 da otključamo taj chest. Ajde postavimo da vidimo kakvo je ovo.
Pa da vidimo, vrijeme za borbu. Da vidimo protiv koga ćemo. Ja se zovem Dark King na ovome mini peka. Evo, ipak gigant i mini peka iza njega. Da znate, ovaj mini peka je toliko jak da znači boli glava. Moram reći. Au, fuck. Jest da je 1-0 za mene, ali izgubit ćemo. Au, fuck. Shit, bullshit. Oj, čovječ. Iso, Miki, što bi rekli. No eto, ja sam tamo riješio njihov tower. Ajde da vidimo šta je ovo. Nešto nije dobro, nešto. Znači, to je jedan tower, to je najbolje kada se branite. Moram samo to da riješim. I da li je to pobjeda? Da li je to pobjeda? I naravno, Dark King uvijek uspije. I sada nisu nam često. Znači sada idemo još jednu partiju. Treba nam 1 kruna da bi osvojili Crown Chest. Au. Nije dobro. Oh, come on. Shit. Ajde, dobro. Uspjet sam. Ajde vidimo mini peka level 3 protiv mini peke level 3. Znači ima pobjeda. Postavit ću bomb tower da vidimo šta to može. Ok, solidno je. Nije loše, nije ni nešto posebno. Ovu ćemo rundu totalno da izgubimo. Znači, bilo bi dobro samo da uzmemo jednu krunu da možemo. Gotovi smo. Nemamo sreće. Da, imam knjigata level 5. Na koji je totalno slab i gotov sam. Bum. Daj mi 5 eliksira da ispustim giganta. Oh shit. Oj. Pito. Kako? Bere. Nemam šanse. Izgubit. And we are dead. Pito. Znači 271 health. Imam. Gotov sam. Shit. Dobro. Ipak. Bili smo dobri. Lik je imao jače karte. Bum. Za idući epizod ću upgradeovati sve ove. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako se ne pretplatite na moj kanal, ako se još niste, vidimo se do sljedećeg klipa. Pozdrav!